One na ni ndina mohoro ndenda kumutemera tondu kuri Africa Cup of Nations Senegal mena bao imwe na Uganda mena 0 na nithio tura Tanzania na Tanzania sorry nio mara nithio turacoka tuthake na Algeria thaithano riwa bunge me ha ndaigo makiuga ati woi tutigakirumio ni Algeria no ngoka tutikuhurwo na ona guku gwa social media ndona taru Gideon Wanyuki akio yarakuria Mwashimo Kanini arakuria atiriri urauga ni tugwika referendum yaki ni akuongerera mzigo kana ni agupunguza mzigo ni gukorwo gicokia kiuria kiu na ona mundu gwitwo Icungo ni aranjira ati aregire gukate tondu aima kuria PCA Sigona na ati meguthiete gucerekea tondu ni arirwo ati ni umwe wa bunge aria matongoretie mena andu maretwo akina mama Eric Penina Josephine na ngenge hau no kauka Icungo ni gekwenda gwikwo atiriri geko pana beating ni gekwenda gwikwo pana beating tondu Icungo na ria athi kanitha atwira ni athi kanitha ciko ciake na mieri yake rimwe oneka tathire nginya Sunday school na kiri kanitha kiugaga atiriri ati gukena ni andu aria ahoreri tondu ni makagairwo thamaki wa iguru tondu muthenya ucio ngioka ni uka niguo ngona tumucirire uri bunge no ri uri he kiuria he list yumite ithondeketwo ni muzalendo.com irarora maita maria mubunge aritie kuria bunge thiini kuria mamaritie muno kuria ngi record ile mena obunge no muthenya uria wa kwihitithio matire maigwa kaugo ona kama muthenya ungi na kiuria kirorio maita maingi ungihota atia kumenya mubunge waku ni araruta wira andu aingi ndona ha twize ni makiuga wito ni gute riu mundu amenyaga mubunge ho ni araruta wira atia Mwashimo Kanini wira wa mubunge ni uriku mubunge ari mawira matatu umwe ni gutunga watho na niguo wira uria wa bata muno guthi guthondeka mawatho ucio ungi naguo ni wa kunyabara na nikio tukoragwo kamiti-ini na wa gatatu ni representation kurugamirira riu kuria bunge mundu achuzaga umwe tariu acio uraigwa kaingi mataragia bunge muno aingi 50 kana 60% ya acio mataragia bunge ungimakorana kuria nja nio mari wa vivire muingi muno nio mathiko-ini moigine makoragwo magietha haria hothe hena kabanjoni agathii kwani tondu hihi ona urume tondu nginyona ukiaria bunge kwaragio na language igire ya Githungu na Githweri no mundu akihoya kura muno guku gwitu mundu ndahoyaga kura na ruga icio cieri hawa na ruga ki imwe na kuria bunge gutikiaragio na ruga iyo uguo rimwe ahota kuhingicwo ni ndeto ici kuria bunge agagichucie nu emwe ya representation we athia kurugamirira tu mwananchi wake kuria mashinani. However ni haria bunge ingi muno makoragwo na oversight na oversight niyo committee-ini na committee ni kurutagwo wira muingi muno in fact ona ni turauga tucenjie in the standing order ati Hansard ikoragwo ikinyita ginya miario ya committee tondu Hansard inginyita maundu ma committee maundu maingi muno ni ta irio irugagirwo kuria riko no ti andu ingi mamenyaga ni kingi tukirugirwo kuria na kana no rugire kuria riko tukoragwo tugicapture ginya miario iria ikoragwo ikiario kuria committee-ini tondu ndeto nyingi ni ciaragirio kuria committee-ini na aria hihi mataragiria on the floor ni maremagwo ni magaga gukorwo makiaria ni monekaga hihi ta matararia kuria on the floor. However wira uria njugire wa bata muno mundu athuritwo ni guthii kwaririria kuria bunge na woneke ni waririria maundu maku kuria bunge we ukiuga atirire kendekie ukiambiriria na kuga atiriri we ni wonire gatheti-ini ati mubunge wa Kieni niwe mundu uria uroneka ari active muno county ya Nyeri na ni gukiandikitwo gatheti-ini na ni ukurora Muzalendo na gacoka ngauga atiriri abunge aria ukoragwo nao haha kirirembe-ini ri tutikoragwo tukihura wa bebe kuria nja peke yake tuhuraga wa bebe kuria nja tugakorwo guku tukahura na tugacoka tugathii kamiti-ini citu ni turutaga wira na twathii kuria na kuo bunge ri no turutaga wira no ndakwira ni maundu macio matatu ona gutuika kuri matokaga kamiti kuri matakoragwo ginya mashinani na kuri matakoragwo kuria bunge mokira kwihira Nairobi na niho exact na niho hagite gachibau gatiba-ini keritwo ati ni hari right etagwo right to recall ati mubunge athiete gatena kaiganona angikorwo ni tangwa njira iragwo ya mwanake iria tahiaga no mukinye handu muge mundu uyu witu ndaraturugamirira tondu tia muruthurire kuria thia gakire atumugire haya na nikio tutanoka ni tuguciraga kana ndego tukorania atiriri bunge ikaraga maita matatu o kiumia maita tuga maita mithenya itatu muthenya wa Jumaine maikaraga kuma thaa 8 nginya thinacara na nuthu cia hwaini muthenya wa gatatu
kuma thaa 3:30 cia rucine nginya thaa 6:30 cia muthenya na then kuma thaa 8:30 nginya thaa 9:30 na gwara mithi kuma thaa 8:30 nginya 9:30 uguo ni kuga ni ta mathaa matatu o giikaro kia bunge abunge ni 349 ona ungimahe ndagika imwe ya kwaria ri ugubatara hakui mathaa maigana matandatu abunge othe no mahota kwaria kweri bunge reke juga teriga cira kio na yo ni analysis njega nyambe njokirie muthuri ugito kanini kega ngatho to ni ndaigiro ginya president yakiaria ro wake wa Rivertex ati they've delivered that project. Congratulations mheshimiwa. Juge atiriri kwina problem munene muno ya representation na representation te on mheshimiwa kanini kega aratwira ati nikuthiega na kuria ground ati kuthikwarira mwana inchi ko representation te kuria mwana inchi kuria representation is in parliament. Gatiba karauga atiriri there is established the Parliament of the Republic of Kenya. Ika divided into the National Assembly and the Senate. Parliament of the Republic of Kenya, to those committees ni procedural management ya Parliament. So the Parliament ni 349 mwaituka segmented into small committees ni ndu wake ndogeito management of the members. No committee akiri ku wira muingi rutage ni kumarutagira wira i no gutwira wa committee ungibituka utatwarite thiini wa National Assembly ya 349 members. Kogo what is Parliament? Parliament is committees. Parliament is a whole house sitting. Tono ona taru report ya sukari ona kanini kego kanayo ya gwithirio thiini wa Parliament. So if the work is being done at the committee no ka reporting ya gitwikire kani mheshimiwa kanini kega chairman wa trade ya gaugira atiriri ni ndathi ko implement which this report mheshimiwa Icong'ori arathondekire budget ona chairman wa budget committee itina tuka implemented itatwarito thiini wa Parliament na no nginya debate ni 349 members kokire ni riri member uria atarari thiini wa Parliament no ratena contribution thiini wa Parliament na ndiari oboro wa Parliament 347 dena kindu gitagwa output no kiri ni giki a member no maboteke kwaria every day matengibota ni undu wa the number ona ria mwarimu arathomithia kirathi ni ria mara allocate streams ni mogaga atiriri no nginya gukorwe kwina stream imwe na not more than 50 students na ria kungioneka students ni magioka ingi muno magathondeka another stream niki ni undu wa kindu gitego quality management ya wira uria thiini wa kirathi kiu even Parliament ino nginya to streamline nigethe bota ikorwo ina kindu gitwa quality debates ungisothiria kindu gitwa Parliament ya Norway. There are only 96 members and Norway is a first world country. Ungibota gusothiria quality of the debates iria ciari ku during the iria twari na members 222 no so the quality of debate iria twina 349 members no kuona gitoka ndete tuthie break no heki ure Parliament kirekereria ri ni torokora gwaku ona thiini wa committees tia othe mathiga thiini wa committees ungisothiria the contribution thiini wa committees marario boro wacio ukona andu aria active ni about 5 or 10 members aria mangi mathiga magacaina mundu akabio allowance akaumire na nekio kiuria giki kirorio kaingi na kaingi wonaga one of the qualification ya riria githurano kireko kwira gwa atiriri turenda kuruta wakiri twikire gitonga tondu wakiri ndagia bunge itanathie hau ri hari pokesi kanini kega heo ni undu wa Rivertex nie kindu ndineyurithie kiuria ndina kihoro wa Rivertex ri why cost yo ya kiganda kiu ri bilioni 6 ri is it not too high kurathiria atira tuka bilioni 6 anyway going forward ni tutariria well horo wa Parliament ri ndio andu acio magika analysis ni miario liku ni mara mekaga contribution na contribution yate ni uria mundu araria ni kwaria maita maingi kana kana ni content tondu kuri andu wa favi no menda kwaria no marenda kwaria but at the end of the day warikia kurora uriuga ni arugama ni aria no content gutire I would have expected if I was rating contribution ya mundu Parliament ni ginya uria especially okara biru siria lehete ikidebate tariu hari
tariu hari muheshimiwa wa kuria Kiambu wetagwo Jomo Jomo tocho ni tuini arehire ino ya kiria interest rate whether kana ni njega kana ni njuru, that's another debate. Tukirora riu aheshimiwa ya ngiri ni igana tungi identify na particular kiria na particular act of parliament kana na bill arehete. I would think that would be a better ngikorwo ri njira njega ya ku analyze performance ya MPs gukira generally mukwaria tondu aige ni comedian na comedian no atinde hau akiaria na gutiri undu arekata but all said and done uhoro wa parliament MPs ri other than oversight maundu macio matatu mahedu wira uria biyo MPs biyo marutagirwo na majajagwo nao ni andu ni wira uria marutaga na guku kireini na wira na guku nja ni mathiko maigana mathire ni CDF mahakite irathi cigana marangi ni harambe cigana mathire. So yeah, that is eo ni geji yake ni geji ya otherwise ona biyo no ngiruta wira parliament atia gwitu ona urehe biru cigana na ihitukio ugatuika ni urutire wira na kuria ndonekaga macina ni ujene uri na Nairobi gutire ndungituika ndi kuri wira urutite na nikio hau turoga atirire uhoro ucio turacoka hari proportional representation tondu tungicoka hau ri no andu a parliament ri members makwambiriria kujajwo biu na wira uria wa parliament biu ucio wa maira macio matatu oversight, representation and law making. But now as much as we want Fio performance ya MP is not in the parliament. Nekio Fio ona kana mweli batikuvatara gutinda makende. Tukiaragia disconnect yorenda kureheri. Hena ni disconnect itekwenda kurehe na karo. Tondu wona ndarega guikiria tha ici ne gutuma kanya ga gucoka nigetha tutirihe direct. Hena ni kaundu kangi you see